Ngoba sisenza lo msebenzi siwenza silindele ukuthi abantu bazogquma bonke bashayele izandla ngoba inhloso yethu akukona lokho kube besifuna ukushayela izandla ngabe sihambile saya stage sayo-perform kodwa ngoba silana senzela ukuthi into esifisa ukuthi yenzeke noma sazi ukuthi ngeke yenzeke kusasa mase sivuka ekuseni yonke into isilungile sifuna ukuthi at the end of the day nathi ingane zethu sibe naleyo surety ukuthi ziyakwazi ukuvuka ezweni ikhuleke zingadli ukudla okuphoyiziniwe kwasema-tuck shop noma ikidnapwe noma idlwengule noma inika ama-drugs kuningi vele singakubala kwenziwa abantu bokufika esingahambisani nakho. Siyafisa nabantu bakithi ukuthi noma ngabe kukhona la abathinteka khona njengoba kusalungisa izwe baxole Nkosi yami inhloso akukona ukulwa nabo kodwa inhloso yokuthi kulungise izwe njengoba nje silibona libheke phezulu kunje. Makwenziwa njalo-ke makulungisa ukwazi kwaba mnandi yonke into kwesinye isikhathi nawe uyalimala kwesikhashana kodwa ngokuhamba kwesikhathi nawe ugcina usuyizuza imiphumela yalokho kwenziwayo. Izolo-ke sibe ne-clean up la engahambanga khona kahle singasho ukuthi nje sifike abantu bokufika sebeplanile sebebaningi nje impela sebethi bazohlasela abantu basela eSouth Africa ngoba sebekhathele bona ukuthi kulokhu cleanwa bafuna ukuqhubeka benza intando yabo njengoba belokhu yenza basuka-ke bashaya oyedwa wawesifazane ebesebenza naye ocleanayo bamshaya impela waze walala phansi baze baqopha amavidiyo bajabula bathe sebekwenza lokho-ke abantu-ke bangakuthatha kahle lokho babuya-ke namhlanje ukuzohamba nje emgwaqeni babakhumbuza abantu bokufika ukuthi kahle kahle la esezweni lethu asikwazi ukuthi sitshele abantu bokufika ukuthi senzeni yini engafanele senze ikephi la singafanele sihambe khona njengamanje abantu bokufika bayiphathisa kwabantu abama-visits abayiphathisi nje kwabantu abawomakhelwane abezowenza okuhle. Abantu bokufika la ezweni lethu bayiphathiswa kwabantu nje kufanele sizwe ngabo thina kufanele basiphathe kufanele kube thina esiyibona ngazo siwumbhedo wabantu ibona bodwa ba-right. Mina ngithi into eyodwa ukuthi if bayakwazi ukulwa njengoba sesibonile ukuthi bebela eSouth Africa ave benamandla bayakwazi ukulwa bahlulwa yini phokuyolwa emazweni abo ukuze izwe labo nabo lilunge bakwazi ukuhlala khona mazivakashelane masiphindele emakhaya kuphele kanjalo. Asikho isidingo sokulokhu sithi ngoba nakho somakhelwane ngoba nakho sasine-apartheid ngo-19 bani kufanele simele yonke lento esimela kanjani leza ay'tolo thina singazithola bayitholaphi imali angithi okukhulu okuqinisweni siyazi vele ukuthi la mabhizinisi vele ngeke ungitshela ukuthi udayisa isikibha esisodwa sa-50 rand bese uhamba nge-Mercedes Benz njani siyazi angithi ukuthi vele benzani. Yes futhi enye into engifuna niyibuke lapha kuphuma ini khona abantu besifazane baphuma amadoda wodwa la aqhamuka se-Afrika. Iliphi izwe kuthiwa liyahlupheka ney'nkinga kulokhu kuza amadoda khona wonke azogcwala la bese-ke nani-ke usisi bethu hhayi-ke vele ngingasazi-ke nami bese sengazi ukuthi nje yazi ukuthi uneda ubone iforena lithi shuku uzwe ngekhwapha osisi bethu bahlanyiswe ikhwapha ungazi ukuthi yini inkinga. Mase uthi futhi uyayilwa lento obani abasizondayo yinina futhi osisibethu. Yes, hayi ama-Nigerian ahlale kusho ukuthi abayindawo bathi ayindawo bafethu ngicela sikuphinde sikucacise lokhu ngoba ngiyazi khona abantu bey'ntatheli niyazazi-ke nani ngeke kube abantu enibathembayo mabesuka bangafika bashintshe lento engiyishilo babhale into ethandwa yibona. Ngithi mina sinayo inkinga nabantu bokufika mabesezweni ngokusemthethweni mawukuthi basezweni benze izinto ey'lungile but le eyenzeka la eSouth Africa akuyona ngampela akwazi ukuthi enye into futhi ade ngifuna uyikhuluma khona ade bebakhulumela inkosi amabadayisa otamatisi emgwaqeni vele ngaphelelwa amandla ukuthi okay wena mawuyibuka lento ekhanda lakho mafika abantu ambili sebephungukekile sino-mayor sino-MEC sino-premier sino-minister sino-president abantu base-South Africa bakhala ngezinto ezenzeka la emgwaqeni. Ngicela ukubuza kubo bonke labantu bake bahamba bona la kulo mgwaqo lo if bengakaze behambe ngikhipha i-challenge
to every single South African leader, whether a politician, whether a minister, noma ngabe ukuphi position of power. Ngicela nje usuku olodwa. Indulge us as South Africans. Kuze ngicela oyedwa nje ama-politicians ozothatha le challenge. Shiya imoto yakho, ushiya amagadi uhambe la edrobheni. Not just la, every single town that is in South Africa. Ise Cape Town ngeke ungayithola indawo enje. Wonke ama-CBD ethabolile, they are rotten. Iy'ngane zethu ayikwazi ngisho ukuhamba la, isayazi iJoy, mina ade ngisho ngithi sayingane thina sasijabulela ukuthi makuvalwe iy'kole uze la e-workshop, uzowalka nje ududumuzele ukuthi uyingane, kumnandi impilo as a child. Iy'ngane zethu ayisezi la e-workshop ngoba bayokuhlala ugadile ukuthi ingane iphuma ngasikhathini, ilandwa ngasikhathini, ihamba nobani kanjalo kanjalo. Abantu bayajova la, bayadragwa, nobody takes that seriously. Kuthiwa hayi abantu bayi-create-ele iy'tori. Nginabantu mina reference ababejova la. Befaka ama-drugs. Abantu bokufika baney'tori. I've got people who've got stories for days. But they don't get le airtime enweni kama-foreign amangabe kuthiwa ayikrobhekile la. Ngoba i-foreign elilodwa nje melikrobhekile hayi i-South Africa yonke iyama. Ukube lo muntu obeshawa, lo muntu esifazane uTheresa lo ngekho namhlanje, obeshawa lapha eshawa ama-foreign abantu base-South Africa bemboza kanje kuwumuntu oyi-foreigner. Namhlanje ngabe phume ngisho upresident ezoma la ezokhuluma ukuthi abantu base-South Africa ba-wrong kangakanani. Nangu uTheresa ushawe phambi kwenu nibuka nonke umphakathi. You didn't do anything about it. So who is going to fight for South Africans? Amaphoyisa are not on our side. Aphuma mengabe ezogada ama-foreign. Politicians are not on our side. Some South Africans are definitely not on our side. So what do we do kule situation? Ngoba njalo masikhuluma lezi ngisitshela ukuthi umthetho uthi ngekhathi khona i-apartheid umthetho wawubheda, the people stood up, they rose and they fought against apartheid. Njengamanje sibona ngathi thina is-oppressed lo mthetho wena omusha nisiniya wona. So what do you suggest we do? Yilo mbuzo nje kuphela engiwuphuzayo. Kuphela nje. Ngiyabonga.